ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। एक दिन में इतनी दूर किस तरह से, अब ये भी देखा जाएगा क्या सोनम पहले मेघालय या इस तरफ नॉर्थ ईस्ट आई थी। Ka Sonam Raghuwanshi kalak sarendar menta haka Ghanjipur Uttar Pradesh Police Station. Ngi kum kinong song sunong ga Meghalaya menta ngila kham thanda ka jebiang ngamar. Sibun ni sya tharai snio bat ni sya keno nong penyap priu sya keno balik siliang tementa la alap ya ka jing sya. Pulit Meghalaya bat kipai bak sura kila trai stom pha banwat yakini arngut sikurim. Lemar kat kum ka jing yoi naki weki CCTV ba kila syania ba ka Sonam ka klem yap batu Raja. Namar sitayo menta 4 lap ksai yo le sela lap ru lap ban lap ka jing sma henry nyem la ban lap takadau kisania baka Sonam kadang tim takadau ki trestom ban wat bat ban lap ya ka jing sha. According to the update we had, the Sonam Raghuwanshi was missing for around 17 days, and now she has been found in Ghazipur, Uttar Pradesh. Kane ka pensya da kinong ai khubor jongga republik bo ong we nong ai khubor ba kini arngot sikurim kila pe jaka shwa we nang ta kin sawan sa Meghalaya ba khambiang ka jaka bat ba kham riat bat ba kham chengai na kata ka sinong ka jongki ula ong ru kane ka jing plan jong ka Sonam kam dei ka ba plan chisnya arsni lane haswa ka jing iathoh hendrai kane ka jing plan jong ka Sonam kala plan da bun sngi bat da bun bnai. क्योंकि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं है। एक दिन में इतनी दूर किस तरह से, अब ये भी देखा जाएगा क्या सोनम पहले मेघालय या इस तरफ नॉर्थ ईस्ट आई थी, या उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की कि एक ही रात में अमीर बनने का जो ख्वाब है वो अपने ही पति को मार करके पूरा किया जा सकता है उनके मन में। क्योंकि वही आदमी, आप देखिए ना कि ये शादी से पहले की कितनी लंबी एक बातचीत हुई होगी मैट्रिमोनियल, उसके बाद फिर ये मिले होंगे उनको। Ka Sonam kala yalam ya Raghuwanshi sya Meghalaya namar ha Meghalaya hasora ka dei ka jaka ka baklau bat ka bariat ka bajeliu nakata kadau kala plan lupa panwan akan dikajaka ba umdon balap bat umdon batiep.